aleykum wa rahmatullah. Musidɓe julɓe tedduɓe, o weltanama, on jarnama, on tolnama ka radio fotten gollen guine. Haray ko tooli moɗon e oɗo radio, ko tooli moɗon fiye en wawa wallodirde e oɗo radio, ko tooli moɗon e addugol publicité ji mon ɗin e oɗo radio. Haray alhamdulillahi rabbil alamin, karama ko meɗen oustaz Mahfouz Baɓe Senike haray hiɓe senorani en mawdo moɓe fuɗɗanino en. Haray ko on ɓe woni en e toppitanade tokkito ɗon ɗulle ko oɗo mawdu o fi du'a. Hiɗon geliɓe makanno en ɗo ko feƴƴi. Haray noon hiɗen wiyaɓe ko sadi maɓɓe ko tooli maɓɓe. Haray onon kadi ka lawol kisal ton hiɗon du'ana, hiɗon weltana, hiɗon jarna. Haray meɗe wiya on ko sadi moɗon, ko tooli moɗon. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray tigi tigi on meɗe weltani on, jarni on fota. Haray tigi tigi on koyen andu pellet kaɗo dina men no wakkilorɗen, no famiren ka gollitire wo ko haray ko ɗum ɗo ɓuuri e moƴƴande. Haray hiɗen wiyaɓe tafaddal maskura. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala hadi al-bashir al-mustafa wa ba'd. Haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala en jarnimo e hoore ɗiɗo nemaji makko wonɗi e lontirde e hoore meɗen, bimɗi e kikiɗe jemma ñalorma. ɗen jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e ɗiɗo nemaji makko tentinen e oɗo nema islam, nema mo tawi ko oɗo ɓuri moƴƴude, ɓuri mawnude, ɓuri hittude e ko Allah subhanahu wa ta'ala neminta ko ɓiɗɗo adama ka holileji ɗo. Nde tawno ko oɗo wonta sabu yo neɗɗo on heɓu malore ka adna ɗo, ko oɗo wonta sabu fi yo neɗɗo on kadi heɓoy malore ka darngal. Haray hiɗen seedanomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ngotan kaku makko ngun ka taggugol en jeeya en toppito fiyakuji meɗen ɗin, enen kadi en hana rewde hay e goto siwanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ɗen toromo yo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ɓeygude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e ngal kala jaɓɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal ha ñande dargal ngal dari. Haray en andintinayi siɓɓe meɗen wonɓe en e jentade e o radio meɗen ɗo fotte gollen ko saɗi maɓɓe ko tooli. Haray hiɗen weltori jentanɗe maɓɓe ɗen ɓuri koɓe weltori kon ko wonɗen e yewtude kon, ko waɗi haray hiɗen qirritaniɓe, hiɗen jaaɓi goɗɗo wowli wo simo mari jentotoɗo. Haray hiɗen wiyaɓe ko tooli e yewtino haray ko feƴƴi fi ɓural ko yowiti kon e du'a. Haray inchallah subhanahu wa ta'ala en ala e yiltitade e konko feƴƴinoɗen ɗon. Haray wonande tawanoɓe ɗum ɓen e ɓe tawano ka ɓen, haray en toroɓe yaafuya inchallah ɓe jento ko fewndi ɗo kon, la Allah ɓe wawa famorde ko feƴƴi kon. Haray ko ɓuri himmude e ko yewtunoɗen kon ko feƴƴi e fi andintingol ɓe tawano ka ɓen nden ñande fi ɓural oɗo du'a ko wondema haray ko wiyete du'a kon. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe andini en du'a ko dewal ko ɗoftade. Seɗa du'ade haray a rewa e Allah woni, seɗa du'ade haray a ɗofti Allah kadi. Wona wigol tun haray ko fi hiɗa mari mapunde ma hiɗa mari haaju mo marɗa ina faala hendade mo, ko ɗum ɗon tun du'orta, bal du'a gongol ko dewal yamirangal. Ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Joomi moɗo wi'i noddelan mi nototo on. O addi kamba o wi inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ɓeɗo townintiniɓe mawnintiniɓe e noddugol lan ɓe naata e jahannama hala ko ɓe jaasuɓe. Jaka du'a gongol ko notagol noddano ndu Allah noddi e accugol du'a gongol ko weeɓitugol hoore mum e kamba hulɓiniɗo. Idan julɗo on o innata ko tuma tun o heɓi mapunde si o du'o, ko tuma tun heɓi ko o faala
hara juuɗe makko hewtali o toro ma ko tuma yi ko huuli o toro julɗo on o toroto par ce que toragol ngol ko dewal ko ɗoftare kono noon kadi ɓe humpiti e wondema ko wiyete du'a kon no jeeya e sabuji ɓurɗi mawnude e sabuji itteyɗi ɗin jarrabuye e hoore neɗɗo itteyɗi ɗin jarrabuye e hoore jama ɓe humpiti en kañum kadi wondema hara du'a on ko ɗum ɗo woni dewal ngal ɓe innali du'a on kaka dewal jeeya balɓe maaki addu'a huwa al ibada idan ɓe humpiti en kadi wondema du'a on ko wonta sabu ha neɗɗo on tabita o heɓa ballal e hoore ayɓe makko ɓen no jeeya e gaño ɓurɗo mawnude on seytane kono noon kañum kadi ɓe humpiti e wondema du'a gongol no tindini hara neɗɗo on no hollori Allah ko waɗi sa hooloramo a noddatamo no tindini kadi hiɗa jaɓi Allah no woodi hiɗa jaɓi inɗe makko ɗin hiɗa jaɓi sifaji makko ɗin idan haray hande en aray e toɓɓere ɗimmere nden ɗum woni neediji ɗi neɗɗo du'otoɗo hani netorde ɗin ko waɗi mo wonɗa e noddude on ko ɓurɗo mawnude ɓurɗo teddude mo tawata si a fawnike e oɗo eɓɓidirtake fawnagol hay goto heɓagol e oɗo eɓɓidirtake heɓagol hay e goto neɗɗo on no hani heɓude needi yeeso wonɗo wo wonɗo itti sikke yeeso Allah subhanahu wa ta'ala jeyɗo kammu ngun e leydi ndin jeyi malaika yimɓe e jinna oɗo hiɗa hani ne ade yeeso makko si tawi hiɗa torademo wona ya torormo wasi tawi ko ñamande joganima wona ya torormo wasi tawi woni hara so o waɗanalima awa a heɓa nokku goo ka yaha hunto yahaji ma on sindo ko goɗɗo wonɗa torade ɗa wawi sa wonno okkoralima yaha toroɗa goɗɗo goo siko goɗɗo wonɗa ɗaɓɓirde ballal si o wallalima yaha ɗaɓɓe jungo goɗɗo goo kono ko ya andu o mo wonɗa e torade ɗo o si o yiltima okkoralima a alaka ley kammu naka yimɓe naka jinna naka malaika a alaka yaha toroɗa heɓa ko faalaɗa kon si oɗo moƴƴike e maɗa haysi goɗɗo no faalano bonade ma wawata wonde idan ko ɗum waɗi haray ida ha ton jini e ne'agol yeeso oɗo fii yo o yi'e e alhaali labaɗo o yiidema e needi o yiya e ma rerɗere o yiya e ma kulol si tawi ɗum ɗo no weɓiti haray ko wiyete needi kon a ɓanni yeeso makko ɗum waɗi ɓe wii fii yo du'a o woni timmuɗo fii yo du'a o woni jaabotoɗo ko ma neɗɗo on netora ɗi neediji wonɗi e arde yeeso ɗo ɗi wonɗen e jantade ɗo e arano majji on en fuɗɗino ɗum ñande wiɗen arano on ko mantugol allahu subhanahu wa ta'ala e juula e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam mantugol allah juula e nelaɗo ngol ko ɗum ɗo attorte ɗen andi en piino misal nde ñande ka faamoto ga fiye en faamu walillahi almasalul a'la Allah ɓedirtake yimɓe ɓen o nanda e yimɓe ɓen o nandata yimɓe ɓen kono noon himo waɗana en mise kanko subhanahu wa ta'ala e piiji wonɗi yeeso meɗen fiye en faamu ko ala yeeso men kon ma ɗum o waɗana en misal e piiji ɗi haqqille men ɗe wawata huɓindade fiye en waw faamude piiji ɗi haqqille men huɓindata ko o jonni e misal wono wiigol en aljanna on no yaaji o wi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard tinne yahon e ɗaɓɓugol yaafuye joomi moɗon tinne yahon e ɗaɓɓugol aljanna mo tawi yanji mum ko yanji leydi e gammu ɗo ko faala en wiide aljanna on no jandi jonon eɓɓani en aljanna on e saare e cayi aduna en inna himo faaɗi kono pellet so eɓɓani en o aljanna ɗo e leydi e kammu hiɗen andi pellet gila fuɗɗiɗen jinnude ka hoore leydi ɗo gila fuɗɗiɗen ɗowade ngo kammu e yi alka gongal e majji hatti don ɗum ɗon andina e wonde majja ka yo aljanna nalen nden loowo idan haɗa ko ɗum waɗi e neɗɗo on o waɗante misal fi yo o faamu mantugol allah ngol siɗa torademo hiɗen andi torotoɓen no jendude hakkundeji meɗen ko honno ɓe wayi nde ɓe toro fi en okkorɓe hiɓe jippiti hayso ko a ɓurɗo wonde layifo e layifo ɓen ɓe mantete ɓe cooba ko ɓorniɗa kon ɓe cooba iwdi maɗa ndin fi ya okkorɓe hay kamɓe hiɓe andi ko haqiqa hiɓe ɓurma kono fi yoɓe hendo kone junngo ma kon feere ala ɓe mantete ɓe coobe ma joni ɗum ɗo ko holli en
jaka yo torotoɗo ko ma o manta toroteɗo on torotoɗo ma manta toroteɗo on na Allah ñembi ɓe bal ko kamɓe ñembi ko Allah addi kon kaka sharia ɓe faami wondema mo toroto ko ma manta toroteɗo on wona sharia on faami e jungo maɓɓe wondema mo toroto ko ma manta ɗo woni tawti famal ɗo o falje idan haray e mantugol Allah ngol subhanahu wa ta'ala e wanno misal no ari ko alquran du'aji arɗi ɗin ton fuu Allah subhanahu wa ta'ala ko addi ɗin ɗon ko waɗangol e mise si tawi hiɗen faala torade ko honno woɓɓe toronno Allah jaabinani ɓe awa enen kadi siɗen faala torade Allah jaabinani en ko ye warsigano ɓen ɗo warri noon ari to nokku goo tawa toriɗo on ko golle makko moƴƴe ɗen o ƴetti o weeɓiti yeeso Allah subhanahu wa ta'ala o tori Allah wono ardi noon ka suratu al imran rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidin joomi amen min gomɗinima min jokki deftere nde min jokki nulaɗo on joni noon min faala hunde wotere faktubna ma ash-shahidin jaka yo faktubna ma ash-shahidin ko ɗum ɗon ko ɓe tori kon amma wi gongo rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula ɗum ɗo ko noddandu e weeɓitugol golle mum moƴƴe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala toro hunde nde faalande idan haray ɗum ɗo no holli e wondema ɗo ko noone e nooneji ɗin du'a si tawi hiɗa faala hiɗa waawi juulude julde ƴetta julde nde juuluɗa nden ma hoora korka ƴetta korka ka hooruɗa kan ma itta sadaka ardina on sadaka mo ittuɗa yeeso du'a ma on toroɗa noon Allah ko faalaɗa kon idan ɗo ko noone goono toon tawa wona oɗo joni a heɓi bonnere hiɗa faala ruttitade ko Allah subhanahu wa ta'ala toroɗama yo yaafa bonnere nden woodi no attiɗen ka hawre leydi ɗo bonnunoɓe yiltiti e Allah subhanahu wa ta'ala Allah sifaniki en ɗum baba meɗen adama alayhi salam tumande o yaltinaka aljanna o tawi o bonni ko honno o yiltitorno e Allah qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ɗo wona golle moƴƴe o weeɓiti yeeso Allah wona Allah o manti o noddu Allah o irriti bonnere makko nden o tori yaafuye idan jaka an gadi siɗa faala torade Allah yo yaafuma bonnere maɗa nden ko ya noddumo irritoɗa bonnere maɗa nden sa irritaki hiɗa bonni kono wiyata accu hakke simi innimi bonna kono accanelan hakke goɗɗo jaɓata ko ma irritoɗa bonnere nde bonnuɗa nden toroɗa noon acce hakke idan adama ko bonnere nde o bonni nden o irriti o holli wondema si Allah accanalimo perde woni qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin joomi amen min toñi hoore amen fi honɗum ɓe toñi hoore maɓɓe Allah waɗaniɓe pijji ɗin fof haaɗiɓe piihum gootum tawi seytane sownsiniɓe ha tawi maɓe yaha e kun ɗon ɓe acca ko heddi kon ten andi ko qissa yaaji ɗomo tawata ɓiɗɗo adama fof falaɗo malore no hani taskade e qissa adama on alayhi salam sabu jaka mo woni e nder nema o yeddi Allah kala mo o woni kala ka o woni Allah ɓooraymo nema o ittamo nder ton parce que adama alayhi salam o yehi ha o tippika aljanna o woni nder ton Allah noddimo wi ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha haythu shi'tuma ragada ɗo ko newende mo waɗanande ni woni ɗo an e ɓeygu ma kala newende ko woni ɗo mi waɗanama on jonnama hunde on maporta on nawnata on nawyata hunde tamtinta on kono noon ngal leggal gotal ɗo tan ɓattugal ɓawonde ɓe ɓatti ngal leggal ɗon ɗum woni sabu ɓe iwi ka neema jaka mo woni e neema siɗa e cellal a yeddiringal Allah Allah ɓuura cellal ngal siɗa e jawdi a ɓo yeddiridi Allah Allah itta jawdi ndin siɗa e jaahu a yeddiri Allah jaahu ma on Allah jaɓita e jaahu on jonna goɗɗo goo par ce que Allah ko addiri nemaji makko ɗin ko fiyoɗi gollitore ɗoftagol mo wona fiya ƴettu piiji ɗi o addi ɗin gollitira e yeddugol mo ɗen andi hay goto min jaɓata ɗum ka ma'a kala ka nder suudu ka darnoɗa naɗa piiji ɗin fof ɗon kala ñamuɗon hirande soƴƴaɗi o wi o watta ko wiɗa kon sikke ala a hewtatu ina mem ko yaas kala kadi nanɗo a waɗi ɗum inna hiɗa mari gonga kala nanɗo a raɗi ke ɓiɗɗo ma ko sotti o ɗoftakima ma a raɗi ke ɓeygu ma fi o ɗoftakima ka nder suudu maɗa ɓayna ko ɓay konko waɗi ma ko debbo o waɗi idan si tawi woni an nemaji ɗi marɗa ɗin si goɗɗo wonta e majji yeddema ko honno jaɓirta a wona e nder nema Allah o yeddira Allah nema on Allah accema nder ɗon
wawata wonde idan ɗum no jeeya ibraji ɗi ƴettaten e nder qissa adama on naafi ɗum wonɗen ɗo haray ko wonɗen ko hollugol wondema adama ɓawde o bonni o qirritono neema ɓe qirritono bonnere nde o bonni nden o tori yaafuye Allah holli jaɓnu du'a makko on kadi fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim Allah jaɓanmo tubu biye on jaɓi konguɗi makko ɗi ɗo ko none goo none goɗɗo goo kadi no toon e ardinteɗi yeeso du'a par ce que ɗo ko wonɗe neɓande ɗo seeɗa buyi no jaɓi du'a gongol kono ko hikkinte yeeso du'a on woɓɓe ko ɗo sirkata nodda jinna ma nodda malaika ma nodda waliyaɓe ma nodda piiji goɗɗi goɗɗi noddatake fi hikkingol yeeso du'a maɓɓe on fi yo du'a on jaabo idan tawi noon alqur'ana holli en siɗa faala du'ade ko honɗum hikkinta yeeso du'a ma on sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓanginani en kañum kadi ko honno neɗɗo on ardinirta yeeso du'a mum on idan none tammo on ɓaawo ardingol golle moƴƴe ɗen ɓaawo qirritagol bonnere nden ko qirritagol nema mo Allah nemin ma andi ɓeeɗa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna rasula faktubna ma shahidin ɗo ɓeeɗo ko golle mum moƴƴe ɗe weeɓiti tori idan none tammo on no toon ka suratu yusuf annabi yusuf alayhi salam ɓaawo nde Allah moƴƴi e makko faalama torade Allah ko sakkatore qissa makko so wattani yila Allah no jantani en ɗon du'a mo yusufu du'ino on yusufu wi qala rabbi qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ɗo so wattani yila e o du'a ɗo yusuf alayhi salam o noddu Allah ha gasi o irriti nemaji ɗi Allah neminimo ko feƴƴi o manti Allah o tori noon Allah ko faala ko nemaji ɗi Allah nemini ko honɗum go'o o wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadisi Allah a okkila laamu ɗum ko nema noon a andinilam firo koyɗi ɗum ko nema noon ɗiɗo nemaji ɗiɗi woni saabu ha o woni mo o woni on ɗi okkimo polgal ɗi waɗi ha o woni ƴeeweteɗo o woni ƴuwanteɗo ha o woni yusufu mo wiyeteɗo on idan ko sabu ko Allah okkimo laamu kon tawi o fewji misra ko waɗi ha laamu ngon kadi heeɓi ko sabu Allah andinimo firo koyɗi tawi ɗiɗo ko nemaji ɗiɗi na ɗum do Allah waɗanimo Allah waɗanimo nemaji buy kono o ƴetti ɗiɗo ɗiɗi o ardini yeeso du'a makko on o wi Allah okkila laamu andinilam firo koyɗi fatira samawati wal ard Allah ko an tagi ngo kammo e ndi leydi ala ko Allah mantira ɓuri ɗum ɗo Allah mantori ɗum so dari kan ko Qur'an sak toujours en jangga ko Qur'an ton khalaqa samawati wal ard khaliqu samawati wal ard fatiru samawati wal ard ɗiɗo ko addiɗi honno Allah no wona toujours fiiɗi ko so tawi heɗa mari hakkille ya yiltitu guiɗe maɗen ndi leydi ndi wonɗen e hoore mum ɗo kaaweji ko woni e hoore mum kon bani adama ko ɓooyi janngude o wawata andude hay sappo e nder temedere kawa seeji kala waɗi ka holliɗo ɗo ko so wi wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fil ardi ayatun lil muqinin woni e ndi leydi mandeji hollayɗi Allah no woodi mandeji hollayɗi Allah no hattani mandeji hollayɗi Allah ko gooto kono noon ko ɗum nafata ko yimɓe yananaɓe yimɓe fellituɓe ɓen idan haray o mantiri Allah tagugol kammo e ndiɗo leydi o wi anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah ko an jeyimi ka adna ɗo ko an jeyimi ka lahara tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin waran wara komi julɗo wattidalan e yimɓe moƴƴuɓe ɓen annabajo no toro Allah yo Allah warmo hala ko julɗo annabajo no toro Allah yo Allah wattidumo yimɓe moƴƴuɓe ɓen so tawi woni suusi makko on kanko ande makko nden ɓaawo nde woni ko annabajo ɓaawo nde woni ko laamiɗo ɓaawo nde woni mo woni on fuu tawi ande makko nden ko si o mayde e islam ande makko nden si o maayi so tawi o yahay ka moƴƴuɓe ɓe woni ɗon jaka enen kadi ɗen hani wattande yila taw ante mantor gandum ko mari wata mantor dewoy ko rewi wata mantor hunde ko mari par ce que o wawata moƴƴude ha o ɓura Yusuf alayhi salam annabajo ɓiɗɗo annabajo tanirawo annabajo tantirawo annabajo hay iwdi ndin tu yoni mo waso yoni ko mantora yoni ko mantora naafika golle makko ɗen kono tawi mo mari souci est ce que o maye ko o julɗo tawi ko tori Allah kon
ko yo Allah warmo ko julɗo wattidamo yimɓe moƴƴuɓe yawmal qiyama ɗo kadi haɗa ko ɗaɓɓitete nder ɗo ko andugol Yusuf e hoore koko tori Allah ɗo e ko honɗum o hikkini yeeso du'a makko on ko qirritagol nema mo Allah neminimo on manta Allah subhanahu wa ta'ala toro noon ko faala ɗo kadi ko noone tammo on ni noone nayaɓo on si feƴƴene nde toɓɓere ɗo koko ari gonga suratu Maryam annabi Zakariya alayhi salam o yahuno ha o heɓi duuɓi temedere fawɗi no mo arrihuna wiiɗi noon woɓɓe tarika ɓe no wiiɗi noon haade o heɓi duuɓi temedere fawɗi ɓeygu makko nawyi jibinali ha hande heɓali yanu reedu joni noon mawɗo on o daari o tawi e nder ɓeygure maɓɓe nden nden ñande si tawi kanko o maayi ɓe woni accude ɓaawo ɗon ɓen haaji maɓɓe ala fi diina tawi himo mari souci si o maayi ko hombo joguitoto diina Allah kan hala ka yeebaaki ko ɗum ɗo mawɗo gorko haani heɓude souci tawi ande makko nden naaronoɓe jawdi ande ko hombo daranto diina kan o wi enele ɓay ko Allah tagimo ko Allah tagi ɓeygu makko himo andi pellete ko fiyo Allah diina makko ka wuuro o woni so o fewti Allah o toriki Allah sikki ala Allah jaabinayi o ndaarali fi o nawyi o inni nayejo heɓata mo andi Allah ma yaqulu lahu nde goɗɗo jooɗi miiji ko honno Allah warrata hunde joko yaga timmugal noon ma ko honde Allah watta hunde nde ko tawi ma ka ko ɓaawo ma kono ko honno Allah warrata ta ɗum jiɓe Allah no mari façon fu no warrata piiji ɗin o ronka ka ɓurana bani adama idan Allah subhanahu wa ta'ala o holli en ɗon misal ɓurgal mawnude oɗo mawɗo gorko ñande go o jooɗi o fonti juuɗe makko ɗen o holli Allah ande makko nden Allah jaɓanimo du'a makko on okkimo ɓiɗɗo e hoore nayungo o jogii ngun ɓay woni qur'ana tippike Allah subhanahu wa ta'ala o andini en ɗum enen ɗeɗo mofte fiyi en heɓu nafoore e on du'a ɗon fiyi en faala enen kadi du'ade yi en wanno on ɗo wanno noon fiyo Allah jaabinan mawɗo gorkon ko honɗum waɗi subhanahu wa ta'ala wi dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya iz nada rabbahu nidaan khafiya qala rabb inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah wi ɗo men en janto ɗo yurmede joomi ma waɗanno jeeyaɗo makko wiyeteɗo on zakariya sa ngande o nodduno joomi makko noddandu suuɗindu hay mono gorko wata ewnade ni da an khafiya noddandu suuɗindu sowndandu na hay ewnandu honɗum woni ko noddi wi ndaren ko hikkini yeeso du'a makko on ko qala rabb joomi ɗum ɗo ko nida e yewtino ñande wigol rabb e wigol allahumma e wigol ya Allah ko hunde wotere sa wi ya rabb ma sa wi rabb ma sa wi allahumma fof ko gotum idan o wi rabb inni wahana al azmu minni min ƴi'e an ɗelloyi pellet mawɗo gorko mo duuɓi temedere goɗɗum o naafi tew loyi wiyete ka ko ƴi'e ɗen tigi ƴi'e ɗen o wi ƴi'e an ɗe loyi inni wahana al azmu minni ƴi'e an ɗe loyi wasta'ala ra'su shayba hoore an nden huɓɓi puri kono noon walam akun bi du'aika rabbi shaqiya joomi min miɗo andi komi torotoma kon mi ronkata hendade ko ni juuɗo tororota hiɗa nodda hiɗa felliti kadi a hendata na waɗa Allah tajriba mi ndaara so jaabinayi mi wonaali ronko heɓude ko torotomami kon konno falɗa o wi inni khiftu lmawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا الله mi huli siɓɓe am ɓe ɓaawo am khiftul mawaliya min wara'i ko ɓe ƴetta ndondi andi ko ɓe arata ɓaawo an ɓe liñitata defto an koye ndaara ko honɗum woni nder ga mi huli de ta dina ka yeeborɓe joni noon debbo an ha hande meeɗa heɓude kono mi tolike ma okkan ɓiɗɗo fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya o ronalan o rona ɓeygure yaquba nden waɗumo neɗɗo mo welaɗa an Allah subhanahu wa ta'ala waɗumo neɗɗo mo yiɗɗa neɗɗo mo faalaɗa idan ɓay o tolke ɗum ɗo ndaaren Allah subhanahu wa ta'ala
si o faalama wadde hunde nden ko honno wara ko ɗon tiren o noddimo ya Zakariya inna nubashiruka bi gulam ismuhu Yahya ko ayyo Zakariya meɗe weltinirema heɓugol suka inde makko nden ko Yahya wonande bobo on jibina o inna so sowa fiyo newo fiyo newo meɗe weltinirema ɓiɗɗo inde makko nden ñande hakken ko Allah felliti kon ronkata wonde o addi hay inde nden idan ɗo ko dareten ɗo kadi ko jakka yo hunde lawanta ko Allah ko nawnare seɓiti wo himo wawi sellinde ko basal seɓiti wo himo wawi alɗinde ko lo'ore tiiɗi wo himo wawi okkude jommum doole wono tawiri noon axe majji on kadi ko cellal tiiɗi wo himo watta ngal nawnare ko ngal ɗuuɗi wo himo ɓoora ngal watta basal ko doole ɗuuɗi wo kadi himo wawi ɓoordude watta lo'ere o watta neɗɗo ɓurɗo jatude ɓen kadi idan ɗo kanko annabi Zakariya ko honɗum o hikkini yeeso du'a mum ɓay ko ɗum ɗon ne wolde fimum ko hikkini yeeso du'a makko on ko hollugol lo'ere makko nden angal gaynal ngol hoore makko hollugol so walla ko hunde wawata jakka neɗɗo no wawi jooɗade yeeso Allah holla lo'ere mum nden naafi Allah anda lo'ere ma nden ko kanko taguma kanko wuruma ɗi duuɓi ɗi wuruɗa fof ko kanko lo'inima kadi kono a irritoto yeeso makko kanko subhanahu wa ta'ala lo'ere maɗa nden mawɗo on irti lo'ere mum nden holli faale mum nden Allah waɗanimo faale makko nden ɓuri kaw faalaɗo waɗanimo tuuni kaw faalaɗo idan par ce que kanko man ko ɗum masala en andi o Yahya ɗo ɓawi o jibinama ko hombo wonnoma ko honɗum o wonno idan du'a o jaabino woni ko Zakariya faala ko idan ɗum ɗo holli en wondemo haara du'otoɗo on mo hani daarude ko o hikkinta yeeso du'a makko no ɓuri moƴƴude hara no woni munasib e ko woni torade kon siko Allah on a noddude tawa woni munasib e ko woni torade kon siko yaafuye wonɗa torade tawɗamo yaafuye makko on siko ngal wonɗa torade tawɗamo ngalu makko ngum ɗe ƴettu ko naw yaadi e ko wonɗa e noddude kon si tawina ɗon ndaara on ɓiritagol golle ma moƴƴe nen yewtino ko fiɗɗe wona yilɓe muɗum ɓay toɓɓe ɗen no ɗuuɗi idan ɓe wi koye on tigi mantu Allah wi ko ngoye on tigi mantu Allah ɗo fuu ko nder ɗo naati ko hikkinta yeeso du'a ma kon on tuma noon on tigi juula e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗo buyno faldude ɗo du'a ngol si a nodda juulaɗo e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'a ma o yaata no ko ma onti juula e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam arande du'a makko ari e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gorko gonaade no ka juulirde tawi ɓe tooli o juuli ha o gayni fonti juuɗe makko ɗen o fuɗɗitorade tawi o mantaali Allah o juulade e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o tori ha o gayni nelaaɗo noddimo wi adi o ari e maaki si tawi goɗɗo mo notorade Allah yo o mantu Allah o jarnamo o juula e hoore nelaaɗo on mantuma noon o toro ko faala idan haray so wonti yetti Allah o manti Allah o juuli nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o timmina kadi du'a makko on julgol e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya ko Allah mantete kon waɗa wigol ya hayyu ya qayyum ma wigol ya zal jalali wal ikram as'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al ula kaza wa kaza ɗi mun ɗum koko yewɗen e oɗa kon al itiraf bi zambe a yittade on ɗon e mo ari noon fiiri ɓuuri Qur'an mo ari ko annabi Yunusa alayhi salam Yunusa bul Matta nde o goga noon ka nder ndiyam lingingi moƴƴumo o woni fi zulmatin salas zulmatun niwre ndiyam ɗam niwre reedu lingui ngin niwre jemma on ɗen ɗo niɓe tummodiri kono ka niwre ɗo ko honɗum o waɗi naɗa fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin Allah yumin notimo men dandimo ittere lowne muɗum nden ko wona noon kadi men dandirta gomɗinɓe ɓen wona honno ɗo sa fili ɗo ɗan ɗo alanta entade moƴƴa kadhalik nunji al-mu'minin ko wona noon men dandirta gomɗinɓe ɓen wano men dandiri oɗo noon ko wona oɗo warde noon men dandimo ko wona noon kadi mo wardi ko ɗon men dandata idan neɗɗo gomɗinɗo on mo haani ɓe inni o du'a ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki julɗo hay gooto
tororani oɗo Allah e hunde sina Allah jaɓne par ce que ɗo ray a qirtanto Allah gotan ka ko makko ngum laɓɓinama e kala ɓoytare qirtoɗa bonnere ma nde hunde alaga ko wiyete waɗanan ma dandal ko du'a kono waɗanan alaga dandan alaga ɗum geɗi ga arande e yewtu noon du'a on ko pecce ɗiɗi ko du'a ul masala du'a ul ibada ko du'a toragol Allah waɗana hunde kaari ma Allah danda hunde kaari ma du'a dewal waɗa dewal ngal tum a landake hay hunde kono dewal ngal no holli hiɗa landi goɗɗum c'est ça goɗɗo rewi ko fiya waɗani goɗɗum si a rewi ko fiya dandi goɗɗum tuma fof goɗɗo juuli ko fiya Allah waɗama goɗɗum ko fiya Allah dandimo goɗɗum tuma fof goɗɗo hoori ko fiya Allah waɗama goɗɗum ay dandimo goɗɗum idan ɗo ko du'a ul ibada hay sa torake hen fus idan wona oɗo si en daariɗo fa nada fi zulumati an la ilaha illa ant la ilaha illa ant ko honɗum ko irtagol gotan ka ko Allah mum hollugol wonde ala hay goto wona ka jinna naka yimɓe naka malaika naka leɗɗe wona nangue wona lewru ala hay hunde ko rewete tawa nafay rewɗo on lorromo rewali on si wona Allah subhanahu wa taala gol konngol ɗo so tawi ko ɓerde ngol ɓori ngol dogi batte molanaɗo tawnaka hunduko nawigol ala rewɗo sona Allah immo yaha sikkano e Allah ɓayɗen no woodi kadi buy no woodi woɓe la ilaha illallah ɓe nodda jinna no woodi woɓe la ilaha illallah ɓe nodda malaika no woodi noon woɓe la ilaha illallah ɓe nodda ruhani ɓe ko no addi kamɓe minno ko ruhani ma ɓe yaha e kabaruji yimɓe ka surra ɓe toro ɓe yimɓe yo hundanɓe haajuji maɓɓe yo okkuɓe ɓiɓɓe yo okkuɓe ngalu yo okkuɓe laamu ɓeɗo la ilaha illallah maɓɓe ko ɗum ɓe nafata ɓe andama ana la ilaha illallah isan tawi la ilaha illallah on koye ɓerde ɓuri tawa ko aqida fiɓiɗo ɓe ndotti neɗɗo o irdude ɗum ɗo an la ilaha illa anta mi jaɓɓi wondema hey ala hay reweteɗo hay goto si wona an Allah subhanaka mi laɓɓinima e kala ɓuytare kala ko wiyete kon ɓuytare miɗo pottin ɗum e moggoma an Allah kala ko wiyete kon timmal miɗo ɓandu ɗum e maɗa inni min o wonɗo wolude ɗum ɗo kuntu min alzalimin mi woni e toñoɓe ɓen min tuko bonnere makko nden o mantiri Allah gotan ka ko makko wonde tuko bonnere makko nden Allah no andi kon mo faala ko yaltugol ko reedu linggi Allah yaltimo nder ton subhanahu wa ta'ala wi lawla annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun sinan tawde o ko adi hande himo laɓɓinno Allah himo laɓɓinaneno Allah si tawno ɗum na jikku makko o waɗi ɗum hande kadi o jeeyeteno e ñiiɓoɓe reedu ngi linggi ha ñande immutal idan jaka wotinɗingol Allah ngol no mari nafoore a andi ɗum wonon ñande haaji yani a andi ɗum wo ñande probléme yani idan haray neɗɗo julɗo on himo hani watta ndila moƴƴa tammun ɗum ko attadarru'u wal ghusu'u wal rahaba yurminkinagol noddowo on hulugol noddowo on o mo o noddata sabu oɗo he alzandu goɗɗo faljude o Allah dandu a wolde konngol ngol tikkinta Allah tikkinayngol Allah Allah dandu a wadde kuuɗe tikkinayɗe Allah ɓay pellet si Allah accidi neɗɗo e hoore makko haɗa o perdi ɗon o wino julɓe ɓen in yansurkumullahu fala ghaliba lakum si Allah walli on hay goto wawata on foolude jaka mo Allah foolaɗo wo foolaɗaɗa ko Allah woni wallalimo taw in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yahzulkum faman dha alladhi yansurkum si Allah accidi on e hoore mo tawi ala haajoji monɗi hande moɗon ani naamo ko hommo daranto hay goto idan Allah dandu neɗɗo yahude ha tawa mo wooli konnguɗi haɓidinani ɗimo Allah ma himo siftode sifa tawa on sifa ɗum Allah yi e mo mum tikkanamo ko ɗum waɗi neɗɗo no hani hulde Allah subhanahu wa ta'ala hara kulol makko ngol wona hulgol Allah kulol ko hulata boddi kula doga ma kulol ko hulata finkade hula doga ko ya hulu Allah kulol wata o tikkane o ronka hontude haajuji maɗa ɗi wata o tikkane o naadema yiite wata o tikkane ronka ma okkude aljanna wata o tikkane o ɓoorama nemaji makko ɗin ko ɗum hulata ngol kulol ɗo ko yo on tigi yurminkino o hula hara himo tañƴini kadi Allah subhanahu wa ta'ala janti yimɓe moƴƴuɓe ɓen ka suratul anbiya ha kalannode o wi innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahban wa kanu lana khashi'in ɓe mi sifanima ɗo Muhammadu fi muɗum ɓe
ɓe wonno heɓe adodire waɗugol ko moƴƴi jaka yo neɗɗo si moƴƴay o wonta e lutteteɗo ka moƴƴere nde watte toon e hoore ko wonta lutteteɗo ko gadi o wonta sakkitotoɗo kanu yusari'una fil khayrat ɓe wonno heɓe adodira e yahugol waggol ko moƴƴi yahugol ka moƴƴere ado fof ko moƴƴere goo annabi yusuf e annabi Musa alayhi salam tumande Allah noddunomo ka fello kanko e yimɓe makko ɓen on daari on tawi naata yalta on ɗuuɗiri mawɓe bani Israil rendez-vous olle ko fixaɗo o yiɗa hewtude toon tawa leere yawti ko honɗum o waɗi o acci hiɓe ɓaawo hiɓe fokkitude o nangila makko o yeehi o wuggi o hewde ka Allah o hewdi tun Allah wi honɗum wa ma ajalaka an qawmika ya Musa Musa ko honɗum hawjanɗa accuɗa yimɓe ma ɓe mi wiya arde muɗum ɓe qala hum ulai hum ulai ala athari hiɓen ɗon hiɓe ɓaawo an ɗo wa ajiltu ilayka rabbi li tarda mi tinni mi ari Allah fiya a welto jaka se a tinnike ari ka juulugol a tinnike ari ka korka a tinnike ari ka moƴƴoji ɗi watte ɗon ado fof ɗum addaya heɓo weltare Allah fiyo Allah weltanoma ɗen andi ɗum wiɗen gonka fuɗɗode walillahi almasalul a'la so tawi joni hiɗa mari ɗo golleteɗe ƴette misal e gesa a waɗi kile argol ma bimbi a tawi sagatago e kadi humum no dari ɓe o hewtino goɗɗo wonoyi ha ka gila o rompata ɗon ari no wakki keri hum muɗum e ɗo ƴiɗo na goto weltantoɗaɓe na goto weltantoɗaɓe ka e golle ma ɗin fuu dawowo on ara law tawa nde arɗawata o hewti e mo tawata a jooɗo ɗo ndaara lawol ha nodda téléphone ene gon jokkuɗa arata ɓe na goto weltantoɗaɓe idan argol ngol ka golle law no adda welaye idan Musa wi wa ajiltu ilayka rabbi li tarda Allah ko mi tinnori mi ari mi acci ɓe ɓaawo hiɓe arde ɗo goy mi accaɓe hiɓe arde kono noon ko fiya welto idan aɓe Allah wi kanu yusari'una fil khayrat ɓe wonno noon wa yad'unana shahidu on hiɓe nodda men rahaban hara hiɓe faala ko woni jungo amen kon wa rahaban hiɓe huli wata men ɗawɓe hiɓe huli tamen acciduɓe e hoore maɓɓe hiɓe huli wata men lettuɓe wa kanu lana khashina ko minen ɓe toƴƴinanto ko minen ɓe yankinanto ko minen ɓe hulata ɗo ko toɓɓere tammere ndenni yani noddowo on himo hani yurminkinade o nodda nde mo nodda hade mo wondi e kulol mo wondi e tanƴinare timmude nayi on al ilhahu biddu'ai فهو من آداب الجميلة التي تدل على صدق الرغبة فيما عند الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا رواه الترمذي finnugol ngandi finnugol ka e kare no finnimi c'est-à-dire o wowli ɗon o finnilam jonon du'a kadi no hatto jini ɗum ɗo finnugol andi sa holli goɗɗo haaju a woli nde wotere pet a deƴƴi no gasa o yejjita no gasa o welsindo no gasa o sikka amar ɓaaki kono so tawi leer kala de ara de awade ko mi wi on ko nde taw yejjitude ko mi wi on ko taw yejjitude andi woni ilha siko bani adama ɗum ɗo mettemo kanko bani adama sa waɗi ilhahu e makko on haɓay o munantoma kono Allah kanko sa waɗi ilhahu o weltantoma Allah kanko ko ya finnumo sa e kala toroɗa o wi ɗum ɗo no jeeya e neediji labaɗi ɗino tindina wondema ko woni e juuɗe Allah ko goonga hiɗa faala na faalinkinagol wonduɗa ɗum waɗi wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonno si tawi hiɓe torade Allah subhanahu wa ta'ala ɓe toroto laabi tati hunde nde wotere بأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفجأة يسوع بيلتو كدي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفجأة يسوع بيلتو كدي تم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء غوتو أون كلمة غوتو بودا متكرار لا بتاتي نويت إلها في النقول ɗo won toɓɓere nayaɓere nden e neediji ɗin toɓɓere jawaɓere nden e neediji ɗin addu'a fi kulli l ahwal ko ɗon kadi buy
نولي نندو وذلك في الشدة والرخاء قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء كلام تاوينو ولامو nde Allah jaabinantamo sanga sattendeji ɗin yo o ɗuɗɗin du'a sanga newende nde bi mana siɗa faala si a nawni a toriki Allah yo Allah jaabinane hebbin toragol Allah fewndo ka silluɗa ɗon siɗa faala si a waasi yo Allah jaabinane hebbin do'agol fewndo ka alɗuɗa ɗon siɗa faala e toragol Allah jaabinane fewndo ka wonnuɗa ɗon jondole e lowɗo hebbin toragol Allah fewndo ka wonnuɗa jondole ɗon idan fewndo newende nde wonanma hebbin toragol Allah sa hebbini ɗum Allah sa noddimo sanga sattutugo jabotoma ko ɗum waɗi ɓe maaki e hadis goɗɗo goo ta'arrafu ila llahi fi rraha'i ya'rifukum fi sidda andine e Allah yani holle Allah ɗon wawi mo torade ɗon toromo fewndo newende woodi o andita on sanga sattende ɓe ari e sarfu ɓe wi wondema neɗɗo sino toro Allah fewndo newende si sattende yani o fewti juuɗe makko ɗen tun o torike so tawi o torotano ko Allah fewndo newende woodi malaika ɓe wiye goytuɗo min anda ngoɗo waɗo o wa noddude ko mboni ɓe anda goytuɗo koyto ngo anda kani ko mboni so tawi on tino wowuno noddude fewndo newende woodi sattende yani o noddi ɓenne goytuɗo hito ngo min andi on wotorode Allah idan wongol neɗɗo on an ko tori mapunde hu yani tum si doga ka Allah noddama ko si ma faale heɓi ke tum nodda Allah ɗum ɗo ko ayibe ni won noddowo Allah daiman wa abadan fewndo newende fewndo sattende fewndo cellal fewndo nawnare jemma ñalawma wimɓe kikiɗe won noddowo Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo no jeeya e neediji ɗin jeeyaka e needi yo taw ko si satti tun toroɗa Allah si newike hucca to jokka haaju maɗa jeego on ko nden ɗon toɓɓere sakkitini nden e neediji du'a ɗin ko istiqbalul qibla wa rafu'ul aydi fi du'a قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا غائبين fewtugol qibla e townugol juuɗe ɗen do o to ɗon si tawi kaka julde o woni no anda ɗon haɗa mo fewtu qibla kono so tawi naka julde o woni haray mo wawi kadi torade koy hiɗa wawi heɓde mappude ni tun naata ka suudu ma ƴomminoɗa jiccoɗa fonta juuɗe maɗa ɗen toroɗa Allah subhanahu wa taala hara nawi ko leydi julgol idan joni noon si a torade ɓe wi ko ya fewdu ka qibla towna kadi juuɗe ɗen nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam Allah tabaraka wa taala ko o hersowo ko o tedduɗo himo hersa jiyaɗo makko on si towni juuɗe mum ɗen torikemo ka o yiltata juuɗe ɗen hara hunde ala toon ani o tumbay to goɗɗum idan hara ɗiɗo ko yoga e neediji du'a ɗin wonande faalaɗo du'ade Allah subhanahu wa ta'ala jaabiɗanamo du'a makko on hara wona piiji sincaɗi naada e nder muɗum ɗin ɗen andi julɓe ɓen fof no du'ade goy sikki ala julɓe fof no du'ade e kono ka du'a ɗo buy e julɓe ɓen kadi ko ɗo woni sirkande Allah subhanahu wa ta'ala buy e julɓe ɓen no sirkande Allah ka du'a ɗo ko waɗi no woodi ko ƴetta wiya ɗum kadi ko du'a tawa haqiqa tan na du'a par ce que so tawi na Allah wona noddede haray ko hulɓini ɗum ɗum ande no woodi wono defte moƴƴinade wono suratuji Qur'an ɓe waɗanaɗi adaduji janggeteɗi ɓe waɗa du'aji janggeteɗi yeeso ɗon so a daari ɗin du'aji waɗaɗi ɗon a tawa wona inde Allah woni toon so tawi ko noddi kona inde Allah o noddi haray yo andu o sirkani Allah subhanahu wa ta'ala so tawi neɗɗo sirkani Allah subhanahu wa ta'ala hara heɓi probléme nawoni haray usas ka du'agol noon si on tigi fonti juɗɗe haray mawlugol ɗe noon ka yeeso mawlugol ɗe ngol ka yeeso haray karama koɓɓen no maaki e muɗum piiji no woodi saliɓe few sen daari wono ka bulughul maram ka lannode mayre ceerno on no maaki ɗo wondema haray e hadiseji buyno ari e mu'um haray hiɗi loƴi kono noon so ɗi tumminirama haray ɗi mari darje hasan kono haray
accugol ɗon fittugol ɗe ngol ka yeeso so ɓaawa ɗon te duƴi ko ɗum woni lural ala e muɗum hay so woni ko hunde wowande anda ala kono madama hadiseji ɗin no loƴi aɗa ko accugol ɗon ɓuuri tentini noon kadi ko ɓe watta kon tuttugol wujjude ha yahay ha tutta wujjo kadi na ko ɗaɓɓa toon so a noddi a lanni na wujjugol juuɗe ɗen na goɗɗum artirɗa so tawi ko artirte ɗum kaka jiifa wattete na ka yeeso tawi a tañi goɗɗum waɗama ka juuɗe kaka jiifa wattete na ka yeeso kono ɗum ɗon fof ko sayi ko ma'anawi ko hunde ma'anawi yani sa duyi ko hunde ma'anawi wona e waɗa ko hakkille ma a goɗɗum tumama ka juuɗe ma toon sakko ina wujja ɗum e juuɗe ɓanndu maɗa ɗum idan haray en hikkay ɗon toɓɓere ɗimmere nden ɗumin ɗen ko tati ɓural du'a on e neediji du'otoɗo on e sartiji jabagol du'a on sartiji jabagol du'a on ɗum kadi no wuudi karama koɓɓen no taski e nder ko yewta kon fi du'a e nder du'aji jaabinaɗi ɗin tawayno toon piiji waɗɗi ha ɗum ɗo waɗi joni noon embere o ko tan on yoni inchallah subhanahu wa ta'ala si wonata law sasa jonne numéro o hara nodday ɗum e wawa noddude kenente ɓayro hara no woodi nodday ɓe faala humpitade jonne ɓe numéro o hara tigui tigui on ɓe wawi noddude kenente hatta continue mawdu inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe ha joni hiɗen ka radio fotten gollen guine haray hiɗon weltanaɗon du'anaɗon jarna fota haray meɗe wiya on ko oɗo ni 657 sande 664 83 haray 657 sande haray iɗen arande oya numéro kadi inchallah haray ko tooli moɗon iɗo weltana ɗon jarna fota yo allah subhanahu wa ta'ala on moƴƴinani o malna o hisina haray tafaddal ya ustad haray sartiji jabagol du'a on ɓe wi liddu'ai surutun adida la budda min tawaffuriha kay yakuna du'a mustajaban maqbulan inda allah no wodani du'a on sartiji ɓuy feere wo ala fi timmugol majji on ko maaɗi timma ko fi honɗude timminante ko fi yo taw kañum noddowo on o jaabinante o jaɓante ka allah subhanahu wa ta'ala e harayno jeeya eɗin sartiji sarti ano on al istijabatu haray musidɓe julɓe tedduɓe amma numéro ɗimo haray ko oɗo ko 664 87 49 58 664 87 49 58 haray ko tooli moɗon hiɗo wawi noddude hiɗo weltana hiɗon jarna hiɗon tolna inchallah sarti arano on ko al istijabatu lillahi azza wa jal لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الإجابة الدعاء طلب الاستجابة له سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه قال تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شرط أرانو شرط جابنا للدعاء أرانو كو يتو نتو أن كدي ونودك الله تو عندك الله أتما ندود سيتوي أنوتاك كو ندماكم an anoddimo hiɗa faala yo onoto ko nodduɗa kon ɗen andi gonga enen allah na en guutum na jikku mo jogui ɗen on o jogui kono noon himo gollodira e me en no gollodirɗen e makko noon himo wa'ana en tuma goo no wawɗen noon hara kanko na noon o wayi sen daari kon allah wi ɗon nasullaha fa nasiyahum ɓe yejjiti fi allah allah yejjitiɓe allah yejjitata pellete allah yejjitata kono noon kanko so a yejjiti fi makko kanko kadi accudete hoore ma ɗon na fi allah no yejjita en ɗon ko muamala kono o wanɗama noon o wa'anma noon idan si allah noddima an a jaɓali notade mo kanko subhanahu wa ta'ala an a noddimo hiɗa faala yo o noto ɗon aɗa metti fi ko ɗum waɗi ka aya du'a ɗo o wi innelaɗo si muhammad si jiyaɓe am ɓen landikema fi an
miɗo ɓatti miɗo noto noddano nodduɗo so noddila inchallah kono noon fal yastajibu li awalan yoɓe nawtolan taw yoɓe nawtolan ko ɗum o wino bani israil awfu bi ahadi awfi bi ahadikum hunne ahadi andin mi hunna ahadi mon ndin ko wiɗon kon o waɗay waɗe min kadi mi waɗana on ko wimi mi waɗay kon jaka yoosi a notaki allah yo allah notoma no metti fi allah tewtata ko en toon ki allah taala tewto en taw o wa en no waɗen noon taw jogitoro en ko jofoɓe men ɓe woni e wadde kon hara inchallahu ɗi sartigi ɗo siɗi ɗuuɗi ɓay noon haɗa ñalleɗen kadi no ɗuuɗi si allah okki en balɗe goɗɗe goo inchallah en ara e gayntoyoɗen ɗi e homboyen yewtere nden inchallah haɗa ɗe wiya jentiɓe en ɓen ko ɓe jarama fota yo allah nafiɗen ko yewta kon si faljore woni ga haray yo allah yafano e muɗum haɗen toki allah subhanahu wa taala yo allah moƴƴin fiyakeji meɗen ɗin o nawnaji kone soñjude tagore nden yo allah ittan en ɗum yo allah artir jama on e alhaali ɓurɗo moƴƴude itta en wala haali mo wonɗen ɗo yo moƴƴinan en fiyakuji men ɗaɗina lakara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haray on weltanama on jarnama fota oustage yo allah on yoɓ on ko ɓuuri moƴƴude e joddi haray ko wondunoɗen ɗo e muɗum ko oustage Mahfouz Ba haray hiɗon gueɗi numéro maɓɓe on ko 628 29 03 01 haray min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande Bañal Labbe andiraɗo on Bañal technologie service e lawol kisal haray ko tooli moɗon hiɗo weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna haray tigi tigi on numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray en e sahaji aray ɗiɗin kadi inchallah haray hiɗon weltana hiɗon du'ana ɗon jarna haray ɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota yo allah subahanahu wa taala yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray en heeɓiɗo nafoore molanade moole haray en tiniɗo ko karko min en matani en ɗo ko haray neɗɗo wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ɗo radio haray tigi tigi on ko non woniri haray ɗo muraden ndu feƴƴi e jaam haray mi weltanike on onon siifuɓe men ɓen kadi haray miɗen wiya on ko tooli moɗo haray hiɗon weltana hiɗon jarna fota yo allahu subahanahu wa taala o hallu en yo hisini yo faami en ko wonɗen e janngude kon artan gollitirgol o kono en kala ko nafata en ande lakara o danda en kala ko lornata en ande lakara haray mi weltani ko min jarni on fota inchallah haray ko ɗo wonɗen e waynodirde haray noon mi jonna ɗo sage en ɓe ɓeyɗo weltanade onon musidɓe siifuɓe men ɓe sage weltane e jama moƴƴa 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 ko ɗon ɗo ko yoni nam nam ko wiɗen ko nam nam yewtande nam ay hino woodi wonɓe e jentade on jarama haray si tawi ala wonɓe e jentade nam ala ko wolanen belledelo sa donc haray ko kamɓe waɗi siɗe wulude haray ɗe weltaniɓe ɓuuri koɓe welti kon inchallah allah subahanahu wa taala nam yo allah faami en dina kan tabitini e hoore muɗum allah dande en hessodirede yawmal qiyama allah taw koye hoore gonga jomɗe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala waleykum salam wa rahmatullah haray ustage nene isatou kadi hari ɓe gaayi ɓe siifude on ɓe weltani ke moƴƴare ɓeyde ɓe jarnude inchallah ɓe jarnama foto kamɓe kam ɓe andi ɓe jarno ɓe bimɓe kikiɗe ɗo bimɓe kikiɗe ɗam ɗe weltanima toon allah waɗi barke ɓengude maɓɓe ɗen waɗa barke golle maɓɓe ɗen yo allah yimɓe kaɓe woni to hisindina e fof meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullah haray weltanama on jarnama fota haray tigi tigi on kono woniri haray alhamdulillahi rabbil alamin haray hande kadi koɗo dari ɗen inchallah en e saaji aray ɗiɗi hara on yejjitali kadi e honno e jumaje ɗen haray ɗon gueli ka radio tamata fm haray ɗum ɗo kadi no woodi e ka radio city fm kadi fo mum haray no woodi inchallah haray o weltanama on duwanama on jarnama yo allahu subahanahu wa taala on malno en o hisina haray tigi tigi on eɗe wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah